tērā tētahi Māori kei te whai, kia tūkoia hei wahine tuatahi ki te pupuri i te taitara o te ao mo te kaikuti hipi toa. Nō reira i haere atu aia pōtaka maipi ki te rohe pōtai, ki te pāmu o te hape i te tonga o te kuiti, ki te titiro mena rānei ka heki iho ngā roimata mo te koa, mo te pauri rānei te take. Kerry Joe te huia, upoko ki raro tau ki runga. Ka heke te wera mo te taitara ike, te taitara toa wahine kuti hipi o te ao. Ka heke hoki o te roimata. Frankly, I can't sit there and watch a shear now. Pretty emotional. Why is that? And my kids. Whārau whiti te kau ngā hepi te taumata, e ai ki ngā kaitaunaki ki roto i tēnei o ngā whare, kāre e kore, ka te tuki i aia, hei terima karaka. E ai ki ngā ture kuti hipi o te ao, me kuti i te whārau whiti te kau i roto i ngā haora e waru, i tīmata Kerry Joe i te whitu karaka i te ata. Hoi, ma te rangona ake o te umere, ka tutuki. Work it. Yeah, well worth it. Still hot. It's an exceptional effort to go through an 8-hour day without losing a sheep. Mo te toa hō o te ao i tupu ake ki roto i ngā whare wūru ki te taha o tōna pāpā mea ana tu ngāne. Hei kohi noiho i te wūru, hoi mo te kuti hipi, he mahi hō. Ko te tatau whakamutunga e 5 rau mā whetū. Well, it was pretty hard. The pain, to try and overcome the pain was pretty tough. But her being female, she has had to work harder, a hell of a lot harder. It comes easier for males in the industry than it does for females. So. Ko Ana Tungane, ko Stacey rā o ko Adam, ka hoki mai ki tēnei whare, hei te wiki e tū mai nei mo tētahi taitara o te ao. Pōtaka maipi, te karere.